Izoba lyanyuma abaziyo abebembezi ba district ya Ntungamo umurimo gwo kwombeka Kyanga Public Secondary School ogu bagukwasize contract ndijo kandi bamuragira kugumarira amezi 3 gonka. Mukuru w'ishomero nagira ngo mbarugwa beji gukeyongera nuko kusharamu bakata abantu mbyombeko bya Kyanga Primary School kandi obwa hati hentebe zibari kushitamamu n'empangisano. Abana kibiri hokustama no gucunjwe primary Kyanga Public Primary School yatiyandise bizimbe abana bakushomera n'abana bakora kubaye umwanya w'utwintu kwiyendekira itwe horo yaje sofari umwanya twita mwana na office eje kuza kwirima here ibi byo bya primary twine kizibu obwa hati abana bitu tibine ho kushomera ebizimbe tibiriho abamwe baba ryo munda y'emiti nimwe bakora nimwe bari kushomera abashomesa tibine staff quarters zo kuraramu. Izoba lyanyuma abaziyo abebembezi ba district ya Ntungamo bakwasize contract omusya kandi bamuragira kumariro mezi 3 ahabo kuba beji nibashomera mu mberambe. So contractor akagera mu bizubu konka kitwe ka district twashara mu contract kugira ngo hata mushomero aji twamaka contract twamushashura esente eziyabiri ashemirire kuba eziyabira kori then hatirizo twandukora itweta relaunch twataho contract omusya ishomerere kurukora akarutera omyeze 3 abasoma ngo mutongore fishinga Kyanga Secondary School ni promising kuhendera omyeze 3 hangare muhezi witu umusheze mu batari wongera kumuhe contract mu Ihanga baka nanka abandi barajije ubundi bakashomera hawo bakaje kibayegamo contractors abamwe ko abantu bashabe imirimo barese epipapara ebifrojit imwe batugambira ngo babasa bakibire toshange mwe bitakubasa. Umugandi abebembezi ba district eji batongwizo kombeke bina 2 na office kwenda kuchendeze kizubwechi kandi sente ziri kuringa miliyoni 5.9 nazo ziri kwija kukozesebwa kumara amezi 6. Classroom block and an office officially ubwo kuba ahinkugambira nka P2 neshomere ruguru mu Kereziya P1 neshomera hansi yo muti mbwenu tubiye tutero muranga tukushaba ngo district tuyambe karembeketa kari bagamwana mu division 1 umakoko tukagira manga bana babiri bana ako babiri bana gwahiri buriyo umwe tagiro bumwe. Ishomereri rikatanduka mu mwaka gwa 2035 kandi ubwa hati bina beji bina 50. Konka sofa twakavarinja amashomero 81 myaka 4 agamwe amashomero 12 tutirehe bizimbe ebe binkugamba tukarasurumburo ku izo office amashomero 12 at a cost of 1.5 billion. Bibina bibiri na office nibiza kwombeke sente zikwingana miliyoni 5.9 no kugwa mu bice tine zitwahireho contractor naza kwombeka karamare tumushashu chigwa kuza kumva na engineer witu mazima umuntu tuza gukora mu kukirendukora kuko twatandikira aha tukora mu district zona abantu bajangwe byombeke batungire nibija kubahwera cyango mu kutungura byo bwegese gashakwa Anita Tukunda na Juliet Charles Sima.